Ebusuafo na your topic no say sexual abuse and the consequences. Peggy, you can sexual abuse grand and day. Yeah. Yes, dear. Metia for Pajo so. Sexual abuse. You can sexual abuse. Say all force will be. And have sex. Name free. Okay. Name any wish. Okay. Whether a ya kwada penny and I say only obi da e wo kwan bi so a ofeel say ompe okay o sheno okay out of nipa kon wish and you can sexual abuse ebi ni rape ana yes etimi san ka ni rape ana yes oh okay say menam ho na me kunu wo ho na me mfili se one me beda na for so adimi a sexual abuse ana yeah sexual abuse me kunu no on say e baga na mremu a rape okay if you say sex no e wo say afanu ni mienu agitum say you say rape no kra no wo ankasa wo be ma no enya wo de okay yemfa mrane nto nchen you on say it should be an agreement between both parties okay e wo say romance bam okay na oba nya ne ho ntiase be ma nya ne ho ntiase eno se mumienu mo kosina nimu a ya de keke okay eni kwan say sex ne ye chinchina twan rigid mempene obepene mempene obepene na ebi bubi mo kra ebi bubi ebi tie ni suo oba ho de yesen eye de nya obegye mu ma wo be ma ne mi bisa wo so ogye mu ma wo sa wani beji ene ba mramu kra no so wasa atomra okay so unya oba bia ono oye very strict no oye na adwen se de ode ye no ode be kwakwa gina abontene a bra wagu hu ani mase okay ade na wo ye hana ye frɛ wo se be ma no wo anya bi wada na oba because ye man ye sa ne ma no okay ba se be ma oyiri ka se de bi ompene na wonnim kwan obefa so obekrokro no obedefe na adodo no enya ne mu kwan na force na eye rape okay okay ebia mintumi nye ebia wo ya wo ntumi nye ba oba bi wo ho ma wo ye ne sa ya obesiu sex dey so pesa wo ti sex asia wana ya wo kan wasem e wo se wo be ma na no etitin tesuo pio se enwa e ho no wodi Kenya wo de 80 e ho no wodi Kenya wo de tru misu media ba bete me clitoris ya sorry gina so bo pre se ye fe ni say ECG no so dum so go for me no ba ko e gina akonwa so na ba ko apia ba ko no madum no preso enti wo de na no titinte so na misu media na ye pre na ya ye preso eye dekeke basa wa nya aboche anya misane ma no amfa mi amfamu a na ma ya adwena nkasa kra eye sen a wonti mi nya aboche emfa mi fa that process ni mu na obe force me be hye me ene me ada unya oba oye very strict obi siwu Peggy yenhwe say obi a ye abusing sexually ye ta force ne da sexual abuse oten ne consequences no ebi ne say okay a dose pa one e be a depression yeah sexual abuse ma depression yes quite ben so e be a depression okay because all the time at the corner the old year no you for an example nipa krono onye lesbian okay but wa baba be worry or worry ni kunu fanase no wi a wa fa ne to anally aka ho esan se eya ade a won pen na wo force ne ye no yeah all the time ade no it keep us keep on occurring like all the time edidini na edini nya okata na ni a na ade na esoso na daye okata na ni a na ade na soso ne daye what wo kwa no ye dinya obehu na wa boshik wanya depression enya broken heart and enya atete bi na ma yakasa obi enya depression but sexually obi timi ye depressed sexually because baby kro onim de ebeto no wo honom ene cancer na abuyi ebia wo yes ano obetimanya ana cancer
one way yesu cross etim kwa affecting the womb obeye ne den enti one way na de bia ade ni sinitiri mu saa no ye depressed ebi e social isolation okay obi ho no ma ye bono ye force no ni ne nada yade a otini pe mu a no wate no ohu mema kwa no ye machine ena enye bo a ye bo obi ene nada ana ye force na fa ne to ene kan te be sexual abuse oba ne be ma wo dem na wo be ma na esen wani mu no esen ho kwa wo de nse obeyi adwonso na wo ma me ho ma sexual abuse me yes be ma oba ho ma no so wo ma ne nje eno nso ye sexual abuse sexual abuse o ma ne nje ena wa ware wo ena ontumi so mo adwa emfa wachi enti be ma so sorry a obehwe nkwada obeteki social responsibilities so teduam bra Simon me minimu ye mede bra Simon aka me minimu ye mede o say onai sao no say please tell Peggy I'm in love really sao also he's in love with you untie no onai ne minimu ye ne de Ariesu ni minimu ye ne de to already 2 days for hospital koko ka chire no mini number so ye nto aso e ya enye be man say obe ma sorry o di adwonso na dia she obikam wa she boso short akata so ese ho ye den enye ni so sorry a wa fidi uma wa take social responsibilities ma han dan ma ba akohoma me kwa adwuma wa tam bag wa fa okaki wa wo so dia give me a hug na wo ko da bi ni pedua no e wo adwuma eye Peggy yan hwe say e man kwa na ya abuse homosexually ana no okay e man so abuse mema no ya me say arechiche we free nipa ho okay ma ba adwuma ma yade ma ya buofu ya kwa ofie no wan na wo ho a wo ka na asema kire no na waka asem na che nipa ko no kura wie no e die na nipa ko ne be ya asem na etu no wa adwuma no obe forget about asem no okay sex kan ho bi e ya agudie I was a senior matimi siw so wo bere wo ma wo sane wo me fi frete me ma fi frete su frede oni ho de nyina sanete bobo ma me ne wo papa ebusu fon samanfo ya wo mbeto mu di no wo na siw kra na wo ka enti se wo ye bema wo ye oba na wo ntimi ma wo partner enya sa de na sexual abuse no e ma na bema e ba no ho na mabre ena mtwa me ya ena mabre ena me de kire o gine me omo nso omo abuse mema na sexually ana eza me ka se enye mma nkwa na mema abuse omo ma bi so abuse mema pa okay oba bi wo ho no ma oye bisexual okay odi ha bema ni feel so me no oye romance awie me de ma ye de metumi aye bema nanka say bisa o say wa reach orgasm so say pion o mu kra ti mi sha da ka se fa wonsa hyehye ho ma me bema bi wo ma wo pesa enye se bia eye sa no e ma bema no feel say wonya de wonya bema enough ena wo ma ne dwine too much why ho ade ono wonya na dwe so offer wachi but ade particular bi wo ho ma wo so wonya on pese obeye okay obeye ne den sexual abuse no because why you dwane ma why bibia eba nnemu a o ma ne dwene oye ni sa what pressure ama no okay as to say wonya o onko fafoforo onye ne wo pese wo oye ma na bra wo no ompe ya afre wate mase mate wase pa oba bi so horma opese menemenda fa onsa hyehye me ho ma me so mentwetwe ma me masturbation obi so hwe me no fudi masturbate onde o jana seman o ne na mefu mu mi nem so kana de ope obi atofa na akwa ye ja o tumo akwa yom timi nya ne hwe jana seman
ya wo hye be ma ne se onfa ne san hye wase na wo so won twetwema no ba o ma wone wonna because be ma no so no ne be ma gina so opese wo de hye ba bi na ne ho to no wo se fa won san hye mase leki me na twetwema me wo ha be ma no you are abusing him okay onim sa de ne ye and wo so nim se masturbation no ehun nsem do so na ochine bi obe mo masturbate na afede akwakwa ye ta entini ni nyina ago uwie wagya no akwakofa be ma foforo sa wo ye ne sa na wo mpe enam odo asemti sa nyeme ekoso wo dem ana relationship na nipa kase ye kan nyina ya ememe bi wu ememe bi su e wo dem enti forcing somebody against the person's wish no e sexual abuse but si ane de ye kapa meme mo na abuse ma wo dem okay be me bi nim de we si do wo ba ne da onim de we oh hu so wo sutu me to person wa ye wo ho ade enti de opa bia na ode ye wo imagine say wa ko be ma ho na say wo pese wo play stubborn kakra wo chi ho kakra ne ade yade na wo se be ma ne ye oso mu 1 2 na wa mpene a o se ene fa wo ho e see obi say Simon Ocho say some ladies will come to you and become bare like banchidia. You touch them and become like robots. Onim na said and you know say also muna ya bare sa de no ya do abade o debi o ya da abade okoko bakura mbade o mbade o ne dia na mbade o unya oba o yeso bon so ma wunni o ma wonde wo kati abrem kra me ma wonde waso ni mu no aye bare se bantwidie no aye se robot a ebi o play smart ebi so o play stubbornness as a man what are you supposed to do okay chire no enye so oni mu o obebi won opese o so like intelligence den ehwe the way wo do esitie the way wo si wabotre e wo sa niema no ho enye so wo so mu ana meje mama o say brane bedi all because say I falling for you I love you no so we yes one na waton wo ho de ama no okay relax odie obi wo hono mu a don't touch him don't do this obi wo nyesa o obi so mu bia won fiu but wo we be ma no wo na wo so hunu kwan obefa so a obedodo oba no but also no 1 2 3 na so oba na mfi na feel say when fin to relax ya ye mu bi say ye mfiu pege na ebe ma tiefo na ba mu ntempa kire say esa say otiefo bi obefre bia no color bi obefre bia say man enough time because enkrofo for all you know they are okay say mema bi nso ye abuse homosexually because okọ be ma bi dem na say wunim say ba wo be die eye dan abra no abade wo na wo badiro ho na wo mpasa abade wo dia ono nso abafo so oh Debbie say won so ba na say wunim say be ma bi won for so be ma bi obe mo akọ na say wo ba no wa abuse sexually okay meba yenim say sia na baba be koso yedu ye na na bia adeketu e bi nti e bia me hwe wo boxer mu kremu ofin exactly ana hwe wo sin ase de wi a osinya ne feelings e den efa obi won ma wo hagin keke kro ano na wa bode o man kiss what me dia me pona so be fa me amabodo no obabi so mo be nam say oyo okay me say me obachi to makra keka oyo okay me say me kobo nsuom me tu ka me hu say abrantie bi nso bo ma ben baby wo mpai bi say ko ya mama fo traffic so ai enti man ketenkete enti sa me bae no de na me pese me hu nanka de pese ye no ye ni me hu a me ye nipa akono no betia ko bra sister edie ne wo sa wo ye me say me feel say me pese me no obi e bibia I know what to do okay yes I know what to do saso na wo so be ma no so hu kwan obefa so a obesi akrokro oba enye de bia na wo de ma so mu me uso me mu aye wo se me nya adwin bi se akwesi kwadwe so wo so mu nyina a che se wo pese wo ne da obed no SS4 niema we die na nim say sometimes when be ma bi timi hye dem mu be di nkomo adi nkomo na mu refize mu nim ho mu be di na say mu mienu nyina obi anya na adwin se oye niema a e de sex ne beba ebi nso ho no ma un say
some relationship a true friendship be which means enye edie no na priority no once a while be no ba kwa ba betwim be no kra no de betwim no ete say de obi adi na wotwe ni nyina. Okay, Andy say I wish I can get Adwa Peggy's number mpacho unya me onya just o de be si me so eno so say nkomo nua mete ha me giska the number na ma so mfa nkosi Valentine de fa ukunu so ma me de fa me ukunu so Ebusuafo betimi afre no wa share experience and also wa share wa 0243114497 0243114497 obetimi afre na wa share wa adwin. Hello, darling. Yes, Jim. Good evening. Good evening. Udini baby, I'll say free. But I find Nana make a cafe conongo. Nana Pacho yentie when you mray. Pacho, when I say I'm okay, the max and pan and more canon. Sour home. Nami or 19 years. Nami worry there maybe. 19 years. Yes, 19 years. Worry 90 at the age of 19. Pacho, me no be man no. I say if you need beans no boy make a car. Thank you. Me we get no. Ana skinny fee na me or de me for so no so be so worry me na me say fine. Okay. Masi, me worry no. Now that time na what say I worry I say. Pacho no me say I worry I say. What do you say? Empana chin and one ya worry no. Sa na me imagine. Oh, okay. Enti menene tia ebi o ha me wejuma mi ko sia hairdresser ama obo container mami de wejuma ma na wa frame me se me be sha de ofi e du wa ro wona me ne onda eh dan se munie me se o de mami nko ejuma na me mpon so o be che me ne mada ro me fine any mada ama ninya we me ho fon ye se o be force ne mada me sorry na me nya cat for my senior na nya bruises bebre enti enye izo enti ama I say de me ko mu no me ye divorce de be I say be ma hu nye makono be ma kwa attach me a me feel me nya atenke bia ama no so my I say ma mo kan de me asema na mo kan we de ka fra but me nwa ba onim bibi sa enyama no se uma ni didi utim no ankle ne offer eno nso so ebe how ebetimi ase woni ama papa bi abe ma papa bi ono no na sebi na adwan ankoyi ana se wanso wumu yie asoba papa na wan treat you kama be ma bi ebe so wumu treat you yie you see ye nyina yakọ enioma ya mu saa bi pen but se wanyi amfiri wutrim na wanya wadwen se okọ wani ma wuntimi esa ebedru ba bi na sa kofa ensusu aso bone kra na aba no because me share them a bit or the me call like or ba me fear na me ko ni fear or touch me am daddy me sorry me patrol and so me they me ko fear me say oh them away them me say me na embo brand so me nya sa ten kana you free with you say obema o past experience na bo ne ma papa to egu patrol yo madam yeah that's it France obe try so obe go different way obe na just send the sex class enye de faso ma memra neba me pa cholo radio set no ma me wadaro ma nana boatin ya odon tentan odon na te me ko te de wa be pojansi na yina a te tiri ya ogawo ko te yakubu ko te ya o apojem je ta ko tinya ni ko yen ko tinya e na ya na uni aba manyame ya mama nya tani je ka me keba sa ya nya sam ke to ya ya me nya sam ke to ba ona se fasting ni mu abona ko homa sanso nya ba kokra ndi ye no mi to nya me fasting mi bona ko ma sa we yesu din ya ni e bleki ye de na nya sam ke to ya o da da mu ke ya na di amati me kana ma to bo ata Africa finike ma fi mu se ya se ya eya sem kutu e ke ni wo so ya do nya me uni aba ma de e na di agopo ja shi de ma di ba bia sa wa hu
Oh, yeah, yes, I'm good. Yeah, to your point about foul. Apologies to yo, yeah, my come. Apologies to Zinia. You said the answer. Apologies, Enyabi. I know Yakubu Kotakasi and Yagawa Swanyabi. Oh, I like the Kronko Yanabi. And you're not Munyagro. I know Yanni Ned said, and wow, Uber fro taxi or a report one quantum or mom could do mucho. I think so for Ukoni, I am Ukoni. Now you could Papa Yannick program, their program, because I can miss some show brother. But I see about them when yes, Christian program, yes, your program, Papa. Madam, say, Mechiamunina, Mechia, catch your old run as a Mechiano. Oh, they say, I've reported in taxi for you. Almost say, oh, and now what over fat quine so no quantum. And yes, me pon your monswap on could do much. Auntie, oh, Tana horn on my time, Nichamu dear. Peggy now can be. Also, bet me a phrase 0243114497 0322498035 0322498035. Or don't in time. Hello. 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 Or don't in time. I'm not seeing. Pacho dini baby okase free. Pacho dini ya. Because we are suffer. Ya pacho yentie wa jenche. Pacho asanta kama sasa kanse. Ne. Biri amene no na wo mami. Okay. Anzo se no kwani nchanya meye jembe ya asema na wasa mjeliye. Meye jembe ya anso. Nne da o mami fili. The reason ne say. Ni bisanse ede na ya menye ni ko ya wa ede onche me ibisa no nka oh wenya kukudro bisa no say menne wo da meyere menya wo dan na wani beje still wonka bisa no several time bisa na as bisa ni sa onfi oh na ofa na chi ebe na ya wo hu ba me so me pese obefa na chi oh aha e ma bia nya mema o obi wo ho no ma wo de ma no kura wo okọ na wo mfa ma no se mempese ono kwa de ni tire ye nya de mu odini a obetumi awo bre wa so sisa gum na what try say wo be friend mpanyimfo anim ana say obi betu ne fo ama wo and so still oh and the me you ma ye ni kwa dem from panacho oh ko wona ni panacho say edena like edena ya ni only minimum concern akotu odem apanacho ma ye ni kamyon tune Kafra, Mr. Fasai check why? Me sansem say me shi Fasai check wani beji wo ho. Wati? For you dey share that try be 2 weeks we wa obe feel. O de me bo obe bre me. Nya say me kire wa kire bo ne but obi ndi obi pe. On say ya bi na me. Obi ndi obi bedi. Ai. Yes. So tell you money. Odontin time solo radio set in a kakra. Okay, me das. Odontin time. Hello. Pacho dini baby akase free. What you make? I metonka. Pacho make us free patas. You from Joe. Joe Pacho mintio. Okay. Mr. Wa me a problem being person obo America. Okay. Really, me pe oba wa real. Can get to any I need a friend oba or Sunya Kopu. My team of programs, but I have been calling now me only today that me try some so if you can help me out. Okay, you better shame. Okay. Patron, I hear you, my baby. Oh, me a teacher. Oh, okay. Teacher name would in private school, government school. Oh, government school. Primary, secondary.
Oh, yes. Jesus. Okay. Mpacho. Number ye pon ya no afre why? Pacho. Ye vegina so ni ajo number no. Okay. That's it. Thank you very much. You're welcome. And Tino, a man, wow, ye serious, we crutching. Wow, ye serious na. Ope awari no so betimi afre ye number na ye pon a ya connect mo we enye de ope hookup we de ope ere odontintan odana teaching no but we didn't baby okase free so me captain free attention but you yenti wa dwintre because me kaka efa drug abuse na maame ne church ni se oba ne be ma the one to me on fan of kwan papa so na ona da otumi nya ni se tana so otumi nya some the ma wale be 1 year ni mu go ho ne show ndem mu ene ndem a anke wo se bi mbele be glass na be ma kwa one oba ada wo mpaso so say I to tell you o ye nkwan on to take ko pen nkwan yes over process once and I go to my bom kwan na se kaka but more educating member be no more hunu say if the bible kwadi adansi e kafa oba ne be man pemo o kan Proverbs chapter 9 verse 5 if no church say be man no kwa no ni adaje say wonum oba ne ni kwa ni yi na wonto muntentan my brother say nti ehia se ye na no this no ma fi na aboyen awale 42 ene mpana because na me wo girl be a finish me fi di kwa am se fema like one have is that bit me take be 1 hour na mo fa mo kra nkomo di na mo fi na mo intimate no me mpoba ya ne sa wo bia program asana se mako bi chana se mako be because me ho be talented me ho kan me kondo ana se me towa like me so pa na me ho aso yeah that's baby nti mema no ensua de yeah that's pa onso betimi afre 0243 114497 0243 114497 0322 498 035 0322 498 035 na onso odi wadwinchire aba odintan went me engine so chese hello odintan o se odona chechere me we dey young boy na me bi ba kuna ma me no say oye buntam o se bi o mo ka se ku na wa se o ye bunsama na se aso no nya papa mane unu bi ba na what ma shege na ma gene bi school o bo kaye de open so still week bi a oni akra o week bi a 1 million mutis kamisha akwana we so mama ne akwana isia de fi hospital ableme ama me ame be ma nesi kwa cha se no mama de oyin tino so kwa no na me kwa so kwa na me si me ja me se ne mama ne ma afia ma mama no but me temu pitching there na be cha me kwa so me ba me hu de me no nti mo na man de ma fa ba me aka me sara ba hon special na ma be dem de ai brani enu ni dazi yes yeah dazi adinti ya mai be nyina ma yes ono abatutu your bomb say bia na edio odontentai Pacho din baby akase free the me Patrick kase free de so mpacho yenti o really monsa mona mo kan be dia yie no monsa mo kan ni na emu da ho o fe mo baba de bobla edase from about na Akoma ho na nkata ni mi se mo se da se bi se bia so mbe kata wo ho eji ma so fo nkata ni na no ti ma so fo kata mba be kan ni na so mo ba de bro yeah ya da mo se mo ti se pa o ma bi ni da ho mo ma de da yanze da wasipa
Sit down and then you know tea nyame nhyira. Peggy anya bete. E manfu. Mamen komra. Odontin time. Me nwa ma na me frɛ. Odontin time. Odona to tell me got ya niki. Masaba biem. Yeah? Yes. Tani na me pato wo se oba na woju wo no. When you say tafoshe obetime nya bi wo ana abre poja she. Now ya niki program se dey po bia na woju wo. Ena ablantia na o say na yire ema ne nya yi na yire ema ne ne na no. Odi na nya ne da no ya. Ablantia wo futu ka kam de ba say. Atakra na oyire kwajo tafu fini kaba na no pa ya. That's what ofini kaba na no a. Oye se no de takaru nunu kaba no so ko na dem na ya. We to nyame sake no. Ahwe ko de ma me kokofuo be ma no. Eno ya beta so be pempena ya mi kam bibia. Tell them the gabi. Yana pepe ni no ye chale kaba odi takanu me ko ti anu ya ma bona ko ma be abusu ya. Ene nyame abo amezaka no. Ya ya se gutu. Ebe do obi si ya me sa mi do yam se me ni ma yimi potro skani na ma no. Sa. Me ba ma ba short potro. Abe pota si je ti ni enye yelu ado ba fia. Mo mobra. Ta fi hu mu nyina wa ha. Twenti mo mobra mo. Tabi na be gamanti ya mobra ta fi hu ni satre mu nyina. Enya se mpetu oh. Nti mo de twenti mo mobra. Na me pa to akwa bi no nya ya te ne ka. 2 weeks so de no kwotena oba no kwotena mo. The friend na say oba na busa na say obi abehu no. Twenti wo mobra. 2 weeks so de kwotena nanti na ti abebo ja se de ya mobra na no ano no. Na kwa Awurade nyankopon. Awurade nyankopon. Odontin time. Yeah, me nwa ba fefe be ni. But you say na me pa. Ese to bo akwa. Ebu akampa cho minti o medofo. So mo bla na mi ti mo forget. Okay. Ese me won say. O worry no almost my and no worry no. Yeah, I think it's almost dating. I am man like it me doing what yes. Pa. Maybe na but no. Eni man so a eya yetimi ya ma utimi se be ma we op sexiness. Wetimi ya sexiness na aje kawa na wie. E den na prevent say obey sexiness ndi keep ade no forever. And she said, come say, oh, no, Bema. Oh, she leaves one another, or no, that's a day for her. I know that. No, and you know, tell me, I'm a maybe no to Mrs. Name, so what, Mamma, and no what. Men, you say, Menya, the Amakumampe. But you know, money, you know, the Libre, a baby. Ewo no da so no da kofa afi later on no we no ho say yeah na me nya me man so say no also for ba we keeping the ba so no o ka sorry na sorry we na oko na we nya fi say okay eno dey I say we ja o number na nka mo amabisa mo ho sa okay but me number anyway mo bo ansa ye pon ya na wa free yeah that's very Peggy you nim say e man ni bi wo kasa bi say product ye ntoya na e bo advert product no amansanya gitumu wie ni e ja advert bo menua ba anya no kure eye bisa companies a omo ba krom ha be ya advert omo product omo be ya ho advert togu so ane to gidigidi omo jaye no bisa omo so omo we he omo establish dada omo gusu bo advert no bisa omo say omo difference be na wom na ade wa bo advert enya nti won san continue ombo biem a yo suja ana ye ka no ja she suban no suja enye sa obe nofo nofo na obe kwakwakopo obi onu ni suban no wa she both suban no ene nofo nyina dwa ompe baako kora mienu
0243114497 wonim say omutimi hu you judges yi yetimi hu ye hu a gay we de was dress onya papa oh enso wono ne wo suban bra no ho ase yes mo Maria adoma hye no ma ya na me kan wa ase mo bi wo ho no mo nim say bia because o say me nua me say the person you see on radio talking is different person abra wasane from o kan nsem hunu no wosoro ho wie no wasane from o ye different yaniki na unse mi hia mi kuna munkotoje no machia no efie kwa yen fene yaniki e wodi e different wo fie me pa cho me ba odantin time I fa cho di ni baby akase free ye Odogu is watching your family. That's me cause free ahonjo. mpa cho ye nti o Ya ne de u play o. sawa aden Facebook live no so mi pramo oh mo fa ncha me wate atare nso de me kunu na yi ma me say na me nhye we mra adwuma o ai ono na yi ye ene okọ be wo bro papa ene obe wo bre me o na se wa shada no mama sha atade we se na be ye obe fa ho awo bre me mebo a Sunday special ne ona wa chira asem nim mpacho ye nti o adwenchire Batman has a kind and I'm saying, on your joy. The Papa Nicatchler on your on Santa Clara. Why you be down? And me, about my love for the Nigeria. Hey, Modia, we are no way Yashamonam for. And there, but as you remember. O say de nti Odogu ya atade we mama sha ba adwuma ne say wo dodo me de akọ bre me Sunday special Bra Simon say Ghana men and adwaman na so bi no fo na wo hwe fili wani be hu ke na so na nsi ho Odontentan Hello Odontentan Automatic Chimere, good evening. Good evening. My program pana moye npa. Yeah, that's it. Insurance. Mo ite no ma papa. Insurance. Ma o de mistre. Ka me mi no ma tuja aka na ma po bi am me na tuna. Meneno. Enen dia ya nyo. Oh, the next week na nke be sa me ma wo ya na ma ma obi anya na ese ma anya de nti wo de opa de wo be ye nie kire oba type a wo pe na ye kate ya na ye do number no e ma no mbe frɛ yen na ye do number na mo. Okay. Yes. Me pe. And then me pe oba o ye fair color. Chese wa hwe na me kala no nti upo ba akọkọ me bo a. Sawo be na ti. Anti pacho me pam me no man ma wa na. Ye pon ya obefre off air na ya je o number no. Anti ndam pacho se mu tu no man na mu betu But some form of na mu de me no man to. E ma na be frɛ yen. Ye be connect wa ma wo mo. Don't worry. What? Hey, cheze hu obi esiesie ne de ho te ho no. Wo pe oba akọkọ. Ya ti ase. Pegi na o ka me ho asem na odi mi kokọ nsa. Wo si ma ye den. Me say. Sometimes obi wo ho no mo a ohu a otisei atare a wo hye me ma me ba nware no na wo yi ne ho ne ade e bia wonim se eye adwuma no mra after adwuma no si for ma you a different yaniki sawo of course obi wo ho no ma wonim onso obi ba wo si u pramanfo e na opa oba wo te se wo obetime nya oba wo ye kokko te se wo but ontime nya oba ne suban te se yaniki okay. And o person is suba yet say yaniki so o adwuma ye
because obi na afa wa ye wo sei. Oh yes. What I say obi na afa wa ye wo sei. Enti wo nia no so nya wa dwen se obi ye obi ba saa. Obi de nya obi o te se ya no. Yes yes me. Ene wi ase nipa bia ye ba akopɛ. Wo ye den. Wo nya na so mienu. If omo ye obi ni na chi ba kro bia ni suban. Ntafo mpo. Obi ani ni suban. Obi say I love this great program. It's very educative and naughty as well. Full package. I see program na full package. Bibia wombi. I say bunabunu nkwan. Hello, Danton time. Pacho dini baby akase free. Kaso free inko. Offense wa inko pacho yenti o. Pacho le bon boss no mujima pa moye. Yeah, da si bebre. Na me pacho de on say pacho mu ye mu akaka. So me for ban na tna wale ni sin hospital Ntinka se me chimfa me na ba na mama na eja. Nko na tibi mama ya. Okay, ntino ye pon anu afre off air. Off air, mpacho number we ya na. Mpacho ai number we ya. De me sema mama me nya sa dia ja. Mpacho mate. Adi se me se me want. Majuma me se me ka majuma na nchira ma ana. Mpacho ye adwuma ben wadaro ma. So me se ni ba me sa okuku fo kakra kan. Okay, ye be di okuku fo sika. And they say back about 8 million. 8 million. And which is a cocoa bottle bear. Oh, which is a 10 bars. It's your banunya now, or one never cocoa, Jumanana. I know what is the means before. Oh, okay. I feel my 30 years. Oh, I've had no 30 years. Oh, okay. Your point, Afre. Okay. Yeah, that's it. Cocoa fua bean, Timano. Your point, I'm on friend, I'm on gen number, no cocoa fua bean. Or Sajeful Douglas, or say is too much. What is too much, please? Or don't in time, you go so for calls, you bet me for calls, bear 5B, and I say bear 3B, na, yeah, dear afraid you money in a AC. Tia. The buyers can't even get girls. How much more the farmer? Hey, Asembeni. Massa, women don't like cocoa farmers. Why? Cocoa cratching for the same. Yamva cratching nearby. Yamva cocoa cratching nearby. Na ukiani, no. Or no, I see what the amanshas wo. Or no, a cocoa cratch rat. What I say, like a cocoa full rat. Oye ni mesi adwuma kama auto blocks intino pa cho oye oba wonso wanum abai pe kokoo skadi ye on de oba ware wo ono mpe eyi onpe girlfriend oye ohun ade people ya niki na be ye MC na mo de munya girls no wa hanom a eduru se mo ye MC anu akofa MCs foforo no kakra mo de be ma me apodwe mo amoma metua mo tight kakra mo de ma apodwe nso amomfa ma me network ni mu aye busy o ochire nyambo a anasa anopa ye kwa asori den ana onko o de mekwa asori bia no ada asembe ni we ya o de be na wodem miki oh jai o de fa wanu si ene o shout out nyina akeka boom na ye nkoda ya ye ko yemma obi bia sene de na de oba chia barka de sallah barka de kade baka kade ai enam no ma amre bi no en omo nchicha nam this time na say aduane ko omo de bread this time ayebedi okay nanki ye twen ya dofo but ama ba ni nyina sela ye no mo aye ginem ene ye kwesiada de obekwa ashoye wonko yes money matters what she say sao pinso wow say e pon e pe ba bia fa o de bi ene so de bi adintia de bi ene de vim ni hosa dia anti so anye petrus ka o ana ji bi wa mambi me die wi ya ene e kwesiada okay
de obekwa asori nyame adoma wonko okay nyame som de ye empire bo so hu hia ne okwakosom bosom so oma munya den okay because ya ade ye nananom ye beto so na omo ye no nso nya bone kra ya so de mu ma bofom peja ne tuhwe wiem onyere ne ho oma ne mu ma ne nka fom ntem na onyere ne ho no omo mpaye ye da ase na mpaye body eye na nche obia mecha madofo nyina wadofo nyina jozo mecha madofo nyina ene ye friend say awiesu dress him on our friend awiesu za den za na mo friend na ye friend say atini minim ane mecha ati minim friend kasebra Simon ye friend Simon no okay Simon de ochri okay oye onim za onne hwe koko akuafo so baby ani ho ene wonya bio se obi kura so wafuo opebi no onne hwe omo se ne no hwe omo so ene wonya bio ono kura nya bi on wonya bio adakwa me manitiri nkwa onyere no because the obi kura epebi de ne no hwe so de ne ebunu so me che ya tiefo nyina ne adofo nyina omo nyina ajoso dasene ye besen hia ye gina mu dendenden aha Akoma 87.9 dwumadie no odontentan moa mo queen Mrs afuna ho ashi me Mrs for club we wo krom mbonu mu sa mo je me ma de na ye shianga afuna ho ashi o fatami angasa me Debbie and the sense come on. Watching you live from Ebutueja. Thank you for your good work. Thank you, Eugene Opoku. I enumere nana yao and me producer and na osanso screening me live ewo Facebook. Paul and me DJ SIA technician on duty. And na me ne Peggy enkwa na ye program no enso e cheye me din e de Akoma 1 DR yere 1 Mr. Kra from a boss to be toughy ya Nikki makranya me adoma that's ene memo bibia baka di salami nwanum nkremofo Mr. Eya show ho suye medofo na ho amanse mefi se de bia me hian se ebesua ade e wo dwumadie so enwumrei ma wodofo aninje na wonsoso waninje eya nya krokro kasa de ema ukunu mema no so eya amunya ye ho abotre ema ye ho ahomete nti uje to ho so se oni oba betena fa ne se wo ba no na tete no na onye te se nia wo pe oba susuma be ma ne ma bi enya otan ne mputi off sa ope no nko ade a ye ho adwuma ne fa makraw dasene ye besen so ahia bye bye.